Alright, mga kasin, hindi araw din iruging ibasa de tinapadayawan nga surat nga may kanbiya kita nga malayam ngayon tayo balakadan. Gapukin ni Angelita nga dinan inlanad ti address na. Ana pa uluan iti nagbanglukan ading. Sagudahin nga rod ti surat ni pagayam nga Angelita. Di kasin. Sakbay man ti amin kasinyong kablawang kay man iti naragsak nga aldawyo dita Nemars Studio. Kastameten kablawak pay digiti padak nga agbibuyay ti deti nga programa. Nabayagen nga agdingding nga kadagiti na dumaduma nga pakasaritaan nga ibasbasam kasin. Nawayaak nga agding kadagiti programa yo gaputa awang pay unay ti pakakumikumak. Awang pay ti anak ko, taging gaita nga agtawen akon iti 50, awang pay ti asawa kasin. In short, balasang akpelaeng panagriknak ket bumakita kon. 50 ti tawen kon kasin, ngem ubing pay ti riknak. Ubing pay kunak gaputadyak pay na ipapas ti kinabalasang ko. Iti tawen ko nga 50, manmano pay laeng ti padas ko. Saan met nga gaputa nalaadak, kinagpaisuan na, adamot may pagpanakkel ko nga bintas ko. Isu na laeng taidi agtawenak iti 28 naidalit iti nakaro asakit daydi anang ko. Ket gaputa siyak laeng ti awan pay asawa na kada kami nga kakabsat, kapilitan nga siyak idin tinangay aywan kininanang. Nagresign ak idi ti trabaho iti department store, ket impamaysak tinangaywan kininanang. Babaen ti tulong ti inauna nga kabsat mi nga adda di balasyo taaw. Naipaay mo't amin nakasapulan ni nanang para iti panagpaimbag na agas, iti kangkanan na, ket nairaman akmet. Ket ni manang ko, nga inauna, ikikanak mo't iti allowance ko. Gapo iti data, saan kon nga naikasupay, bueno saan kon nga naasikaso ti love life ko. Sipod idi agay aywanak latan kininanang, manmanuak mo nga rumwar, awang mo't idi ti mamamok nga lalaki nga agdaton kanyak. Dagiti mo't imununa nga lalaki nga naglawas iti biyag ko ket pasig na mo't nga naasawaanen. Ngem awan na pulos ti panagbabawik kasinyong taga po kanyak gapo iti anos ko nga nangayaywan kaday dinanang immatidog ti biyag na. Ken ijay ko nga adadda nga nariknak ti panangipateg ko kininanang ken nariknak met ti panangipateg na kanyak. Saan kon nga ibaybayag ti istorya kasin? Kalpasan ti manong nga tawen, pimusay matlaeng day dinanang. Ngem, kasi na po Diyos, at idog di biyag na hanga kaslaya, hanga ano kumanabaybayan, baka mababalaeng ti biyag na. Ngem jak baten napupuutan kasin nga agtawen idin iti 80 nga nasurok. Ay o patapulo kung ako mapaulit 80 iti. O patapulo idin titawen ko kasin yung dandani agmeten ag 50 ket ijay ko lang nga naamiris ni aywin gayam. Na bakit anak meten abalasang ko na. Nupay kasta, ubing pay ti panagriknak. Napintasak lata. Angem idi nawaya akmeten nga makinobyo, awan meten ni nanang ko, tana pimusay meten. Ti parikot ko, awan mo ti agdaton kanyak. Gaputa amudamot nga nabakit hanakon.
kumbaga tinating ko mula nga natin no agbunga sa saan nga mapuro sa dagos ket matangkenan. Ang panagriknak ada pala ang ti gatak ko ma. Ada pala ang ti nabatbati nga nga kinaluom ti kinababaik. Luom ti kinababaik ko na ko. Ada pinabatbati mat nga maiambag ko kumbaga no bilang laeng ta ada mga sawa kanyak. Ang maawan lata naatap nga talaga dagiti lalaki. Ori no nakaseksiksi dagiti kawis ko nga glabas-labas iti lugar mi, mapanaklag umatang iti sari-sari store ket nakakitkiting ti short ko nga agpaparang ti puon ti barukong ko. Adada dagiti agpadlaw angem dagiti matlalakay nga mamartek. Kaadwa na naasawaan dan. Opo, dayta na lumabas ba na ni Angelita? Ay, ure no, bakit ni Angelita? Babalimpay lang nga, purusen. Kasta, digiti mangmangin ko itaglawlaw kasi nyong isunalaeng taay na saan kumit nga pagpangas ng saan da nga pumasa ititaste ko. Ti kumamot kasadarak wano mabalin pa nga tayo ububinggim siya. At hamat alugi isuna. Tana, nabayag nga panawin nga nabakante ak. Kumbaga, fresh na fresh ak pailaan. Saan nga nasagsag. No kumadati mesa nga gamit ket man-mano nga nausar, slightly use ako nada. Iso nga day talatat panpandagak nga adan tulata ti tumutop kanyak. Nga maibagay mo't laeng kanyak di ko ubingan na mo't laeng, ori ka kaedad ko kuman, mayat, basta lakid di maibagay mo't itilangak. Dati napigsa pa laeng, saan nga dagiti lalakay, kada mamartek nga, ay, tinsala bagik, when no tilaeng mo't bagik ti panggapda. Agingga nga, dandan ni akon mapukawan ni tinamnama kasin yung, ngem ko nak ikakpay ti maudyang gudaway ti bagik. Tanuma di nga talagan, sumapulak tila kay nga Hawaiano when adadya abroad. Iso nga tinaramid ko, nagpatulong ak iti kaanakak nga ada iti sa bali nga lugar nga asidigda iti syudad. Ta agab-abang ngamin isuna, agtabtrabaho iti syudad. Kahit ko nga mo pa nagtrabaho iti syudad, tabaring nuad ado ti mamamok alalaki. Barang ijay kunton nga mamamo, tinaikari nga para kanyak. Tinawagak nga rod ti kaanakak kasinyong nga ni Rina. Ket sakto, adda kano bakante ijay pagbubraan na. Okay kano itikas kanyak nga agtawenen iti 50. Ken nalawa kanumot ijay pagabangan ng boarding house, adda kanumot ti bakante nga para kanyak. Ay nakaanaka, nalawa mo't gayam dito yung pag-abangam. Ang maapi nga saan nga di syudad ti ayan mo. Nagrigat ti agsapulid jay, anti. Imbag dito itaas idiglaang, may salang nga luganan, may salang nga lugan ti jeep, kadanon ka ni di syudad. Sa bagay, nabintas mo't ka dito, itanaw ulimig pa'y kunam. Un anti, dito no katiagbalin nga, dito ti pagidam no ko anti, agkasilid tamat lang, taday di dating roommate ko, nag-end of contractan. Kat saan na kanon nga in-renew yung kontrata na, tama pang kano dyan Manila. Eksaktong nga tinawagan na kidi. Kapampanaw na laang dyan roommate ko, idi anti. Ay, kat baka naikari kaanakan, Rina. Naikari siguro nga, datati agka-roommate. Itaman lang nga napanunot yun, umayagubra dito yung syudad, anti. Kung nga min, kaanakan, makaumamot iji lugar tayo. Isula iso nga lugar ti makitkita, kan isula iso nga tattao iti aglawlaw, ti makapulpulapul ko. Iso nga nga jak pa'y makaasa-asawa at amumatan. Ubing kamot pa'y anti. Kin nalapsat kamot pa'y laang. Ay, dati ito magus-gusto wakin kan Rina kaanakan. Agkanayon kang agsao ti pudno. Ala ko baring dati
Adati ma'am amok dito nga lalaki nga maka-appreciate mo ti kinapintas ko o rino 50 titawan ko kaanakan. Saan mat uning nga manasin nga agtawan kayo iti 50 anti. Ubing kay pay. Ubing pay ti langayo. Ar-archo ka naksamutin kaanakan. Baka amat na umutang ka. Anti. Alang mga umutang kada kayo anti kat siyak ti ada trabaho na. Ay, uwin gaya man niya. Ay, umut kid di into no bigat ti papanta nga panag-apply, kuyugan na. Wan anti. Ay, sapay ko maata maawatak. Tapno mangrugi ak tumutan. Kaya't ko launit agyan dito yan. Tapno no, sa balimot nga tao, ti makapulapul ko. Lakit sapay ko maanti. Sapay ko ta dito'y syudad nga mabirukan yon, ti agbalinto nga uncle ko. Ay, kaya't ko deta nga imbagam ka anakan. Ala, sapay ko ala, ornosik nga rotan, di gamit ko, diti silidta ka anakan. Anti, paspasan takot ni. Medyo maladaw ta na ta. Dumagasak pa iti gatangag iti store. Sige, sige. Nalpasak mo't ka din, nakasukat akon. Sensyakan Kat, in labak namin dati mo rin ko iti kalman. Alam, anti. Sa dino ay ati pagsadaan ta itilugan kaanakan. Ijay pa anti ng dumagas tabit ijay sari-sari store. Di tayo anti. Dua nga crossing laeng. Ayun gaya. Anti. Gaputan na bayag nga sa anak ng imay diti syudad. Alakot, ano sanak pa lang ako yugan kadagiti paggatangan. Ado pa digiti gatangan nga gamit ko. Nang runa ito nagsweldo kanakan. Ay, awan ti danag anti. Basta lakit di day off ta. Agpadatamat kit diti day off. No, awan laki diti obra kanti. Ibagam laang takuyugin ka. Ay na, nagsaya at ka nga talaga kaanakan. Dito yun anti, diti store nga kung kunat. Nana Anita, gumatang man. Ay, asin na tayo dyan? Nagbanglukan ading nga umay gumatang. Ay na. Uray no sanak nga makakita. Amok nga nalapsat lakid din iti gumatgatang iti sari-sari store ni Manang kong Anita. Ay sana ulaeng tamakitak ti kinapusaksak na. Angem ti makadakas. Sanak ba't nga napagasatan nga naadaan iti panagkita. Tamay sakngar nga bulag. Ngem, napagasatan akmet, nga naikan itinapigsa nga panagangot, ket sigurado nga nalapsat lagi di deti nga balasang. Siga ka di deta, Rina? Rina ka no? Amuna ka mo deti lalaki nga bulag. Ay, ni Manong Arthur deta ti, anti, kabsat deti, aking bagi deti store. Iso lagi di kag paiso. May busesak pa Ay na, nung kumala makita ka rin sigurado nga, inaldaw nga kaya't kung nga makita ti kinalapsat mo. Angot mo pailaan nakabangbanglon. Sana all ta makita ka. Ay no sikalat maasawak, ading ko rin nakagasgas at takit din. Ay, sika Arthur, bigbigat manan nga rasta ti ubram. Ay naading ko. Ay si kagaya man ang Anita, si kamot di naklapagustuhanan. Gagangay lang iti baro akas kanyat, nga agrukbab met iti napusak sa kabalasa nga kas kinirina. Pasensyakan Arina, ay okay lang nana. Gumatak man nana dati napkin ko. Dati nana. Aywan, ken dilatan disiplina nana. Kanakan. Ay, anti. Pudno ka di nga baro pay laeng detang Arthur nga bulag. Anti.
Binigat nga da dito eh. Agpalpalabas ka digiti babalasa nga umay gumatang dito store. Mailasin na kamot. Tsaka mo mailasin na siguro ti angot ko. Malasin na siguro ti timek ko. No kasta. Agbirbirok ti asawaan na. Dito nga bulag. Tsaka mo anti seryoso. Ngem segun ti mangmangig ko, awang kanumat ti asawa na. Angim anti nalayng agkanta dayta. Nalayng pa nga agaramid ti kanta. Kun nalayng agtukar. Amo na dagiti instrumento. Kas kuma organ, piano, gitara, amo nagdrums. Kasta aya. Unanti. Iso na lang at syempre gaputa bulag. Di na siguro nasangsangot yung nag-aram. Tsaka basta. Awan siguro ti mga asawa king kuana. Siguro, no makaasawa man, pada naman lang nga bulag. Baka siguro agad di na kayat ti bulag, anti. Kaya't nga tayo tikas kanya. Ubing samot pa iso na. Tsaka mo, anti. Siguro, bubingim da kayo, anti. Siguro mga early 40s kas jay. Kasta aya? Angam nataerso na. So nalaan tadakkel ti tiyan na. Una ta kanain nga nakatugawan ti. Sa bagay. Angam nataer. So nalaan tabulag. Ape ka di andi. Awan ka anakan. Ay dati tigatangam mo, Rina, anak ko. Ay thank you na Anita. Dati ti bayad ko. Ala intan anti. Kit maladaw akon. Kani, kuyugin ka pa nga mangipasa ti application mo, no resume mo. Alangod ka anakan. Anti, hinta na. Anti. Ay, sorry. Itay mo pilain nga mingmingan ni Manong Arthur nga bulag. Makuryosak lang kin kwa na kaanakan. Si kamot, ala, intang arudan. Intan. Ay, kaanakan, indak beat EJ store, adalaga tang. Sige, auntie. Padasik man ti may sang mapan EJ sari-sari store. Kastoy nga oras idiket. Idi limabas kami idi kalman kani Rina. Siguro ket agtamtambay manen de nga bulag. Inak man nagpapansin king kuana. Uri ta kadigdigos ko. Bareng numaangot na mo't ti kinabanglo. Kat ibaga na nga nagbanglukan ading. Siyempre kasaritak tumutin Iyam amok ton ti bagik king kuana. Tapno no ti kasta. Bareng no agdaton to kanyak. Ay, nataermot nga rod. Uri no bulag. Anusakon. Okay la kanyak. Nabali nga pagserbiak ton Asat importante, makaasawa ak matlaeng. Asa anak ka bakit abalasang? Asa anak ka agbaak? Ay, kilkiliginak. Inak man gumatang dito store. Masapol ko nga gumatang iti toothpaste, sabon, shampoo, conditioner. Mangugaray ka. Limabasak iti sangwanan dito nga bulag ngam sa anak mo't nga. Sa anak mo't nga pinansin. Aguray ka. Ulit ta di namot makita. Agsubliak. Tabaliwak ti lumabas iti sangwanan na. Apo, gumatangak man. Awan latamat. No pansin lata. Awan mo ti reaksyon na. Api nga idida kami kinirina ti limabas kat nagsagawisiw.
Sana ko nang nagbanglukan ading. Nga nagadupay dagiti imbagbagana. Ay, api nga ta. Ay, anyakad pa iti masapul ko. Ayun gayam. Gumatak pa iti biskwit. Taada pamadpad ko no mapanak agubra. Madinaklatang ikaskaso dito nga bulag. Api nga ta dinak maangot kat kadigdigos ko. Ay, gumatang ka day. Ading ko. Ay, wala na. Api nga ron nga, subli-subli ka ading ko. Ay, kwa na. Manang ko na kuma. Sorry. Ay na. No agpapansin ka iti kabsat ko, di na ka makita. At bulag nga ron isuna. Ay, ape nga idi kalman manang nga kaduak ti kaanak ka ni Rina. Nadlaw na mo't nga dalim mabas iti sangwanan na. Ay, madlaw na. No ada lumabas iti sangwanan na. Maangot na. Naangot na nga ti kaanakam Siguro ako naangot na ti banglo na iso nga. Ay na. Ugalin ti kabsat ko nga sa gawisiwan na. Dagiti balhasa nga lumabas iti sangwanan na nga nababanglaw. Ay na, no kasta dinak naangot. Nabanglo man di sabon nga pinagsabon ko itay nga nagdigosak. Ay na, no sabon laeng ti ibagbagam ading ko, di na uni maangot dagita. Dagiti talaga bangbanglaw, nga ususarin dagiti agpapabanglaw. Aya. Anya ti gatangam itayen. Nagado tigiti nanggag ko itay. Ay, duwala akin di manang. Anya, duwa akin di nakadado tinanggag ko nga ibagbagam nga gatangam itay. Nagbalo ti panunot ko. Duwa akin di laeng. Idulin ko latan dati kwartak ti gatang kuntot bangbangloon manang. Bangbanglaw. Anya. Ay, sige. Ikanak ti duwa akin din manang. Nagure ka nga raw. Nagninamot gayam day jay bangbanglo nga susarin ni Rina. Imported gayam day jay. Ribo mo't nanti presyo na. Ay na. Saan ko laki di nga kabailan nga gumatang ti kasi nga bangbanglo. Inregalo ka no ti agar-aram keng kwana. Adumot dita, di kiti bangbanglo nga saglalakalaang. Nga kasi mulahan ti angot na. Dito'y latapalengkit paggatanga kon. Dito ti imbaga ni Rina, kat nga da paggatangan nga di kiti bangbanglo nga imitation. Di kiti sagdudwagasot laang, kas kabanglo, di kiti agkakangina nga bangbanglo. Di kiti ni. Di kita ni. Victoria's Secret ni. Sagmamuno nga tati kitoy. Ay, ading, digiti bangbanglo yung Victoria's Secret. 180 lang, ma'am. 180? Ay, gumatak man ti may isa. Diti kababangluan titid mo kanya. Ay, sige, ma'am. Daytan. Makagatang ako ni ti bangbanglo. Sigurado laki ti nga. Naipusit-sit ko iti diti nga bangbanglo. Kat lumabas ak iti sangwanan ni Arthur nga bulag. Sa gawisiwan nakto nga tamot. Sana ibaga kanyak nga. Nagbanglukan ading ko kunana ay. Inakman gumatang ti tissue. Ay, tansi nagawisiwan na kon. Nagbanglo kamutin ading ko nga limabas iti sangwanak nga may gumatang iti sari-sari store ni manang ko nga Anita. Ay, nagpintas nga talaga ti boses na, naglamis. Sigurado klakit di nga napusaksak ti balasang nga nakabangbanglo nga mangangot ko.
Nagswerte lagi din dagiti sana bulag akas kanya nga makakitkita iti kinapusaksak na. Ay, sana ulatan ata makita tinapintas nga balasang aguri ka. Saan ko nga saan ko nga may lasin dito nga angot mo? Ading balasang. Ah, ay, kwa, saan ka taga dito eh? Manong. Oh, no kasta, adigin ka. Tamanong kunam kanya. Mm-mm. Agab-abang mo, nagkaskasera ka kadimat lang dito lugar mi, ading ko. Agtrab-trabaho ka kadi, syudad. Wen manong. Sumula nga saan kong may lasin dito nga angot mo. Ang nagbanglo. Sigurado ak lagi di nga nakalaplapsat. Dito nga balasa nga kasarsarita. Arthur Gayam tinagan ko, ading ko. Ay, hi Arthur. Siakmet ni... Ay, kureka. Mati. Medyo pangbakit dinagan ko nga Angelita. Paubingit tinagan ko. Siya gayam ni Angel. Angel tinagan ko, manong. Angel? Sumula nga kasla. Kasla ang helmet ti angot mo, ading ko. Kasla agga po kay J Langit. Deta nga kinabanglom. Ay, nimot manong Arthur. Naangaw kayo, met. Ay, bakit no ada agunget no kasarsarita nak, ading ko. Saan nga tanga kaguranak tino boyfriend mo wenno asawam? Diyos ko agpadpadlawen. Nimet manong, awan ti boyfriend ko, manong. No kasta? Single ka, akas kanyak, ading ko. Ito yan, this is it po siya. Kung nagtupay, maminsan lang, maminduang nga po sit, this is it po siya. When single ak manong. Single akas kanyak, but are you ready to mingle, ading? Anya ti kahit masawan manong? No, kas bagarigan, kaya't ko ti agarim king ka. Ipalubos mo ka di. Sika, agarim ka kanyak. Akit no ipalubos mo lagi di. Apeke di nga saan. Amok. Siguro ka dilawem dati kinabulag ko. Ay, saan? Uray no bulag, akas kanyang kadi makakita. Ngem napigsa ti panagriknat, napigsa ti panagangot ko. Napigsa ti panagdingig ko. Ken, may mayat nga agayat kay ti may sa abulag nga kas kanya. Taapay mo't manong. Ngamin ading ko. Gaputi kinabulag ko. Sa anak to nga makakita iti sa bali nga babae nga isukat kuking ka. Ay, sinaman. Diyak to pulos kumita iti sa bali. Literal? Mabaling ka di nga maamuan ti number mo ading ko ta. Adan to pangawagak keng kano, tunggal mailiwak kadagita timek mo. Ken mabaling ka di nga maamuan no sa din no ti ayan mo. Tabaka no mabaling ko ti umay sumarungkar. No kailiw ko ti angot mo. Ay, sige. At ti number ko. Ken sadyay mo't ti pag-abangak, manong. Ay, ang kaanakan rin, ha? Aya po, kung nagtupay. Ada nasaya at nga bunga dati desisyon ko nga may agtrabaho diti syudad. Api, auntie, ada ka din na biro kanyo nga boyfriend nyo, auntie? Ay na, boyfriend ko to pay laeng. Ay na, kung nagtupay. Abom. Malagip mo dati bulag sa jay sari-sari store ni Manang Anita. Ay, ni Manong Arthur. Auntie? Wan.
Ay na, agkursunada kanya ket agar-ara man. Kanayon nga agtawtawag kanya kanakan. Nagpintas ka talaga ti boses na. Ay, ni Manong Arthur anti nga bulag. Sa bagay, single pela di janti. Ken uray no bulag. Amo na matagtrabaho. Nalaing nga kumansyon ken nalaing nga agtukar. Ang panawang kape anting nga rod, no di kape rumar. Ay saan pa? Ay, sige, sige. Munakan. Madmadino aggaddan ta. Mangan no makonfuse ni Arthur kada ti angot ta. Anya? Basta umununakan. May subaruno agtulatan. Inaktumet siyempre. Inaktumet agpadlaw Inaktumet agpaangot kini Arthur. Ay, isumalaga nga nagdamag ka kanyak anti nung pagkatangam iti bangbanglo nga saglalaka. Wen, ay na. Magustuhan gayam ni Arthur nga makangangot iti nabanglo nga babae. Kaya iso day chay. Nagkurso na damot kanyakon. O di ba? Ang ganda ng auntie mo, Rina. Inaldaw kasinyong nga lumabasak iti ayan ni Arthur nga siyempre nagbangbanglo ako na tiginatang ko jay tiyandaan ket tunggal maangot nak mailasin nak. Kung nagtupay ket ni Angel my love ti lumabas. Angel my love. My love ka dyan, di ka pa sinungbatan. Kaano nga minayang sungbatan nak? Magagaran una yan ti pusok nga, mangipanikniking ka nga, napudno isunaking ka. Urayam, dandanin. Agpaiso ka di? Maganata naklauna yan. Ket no bilang laing taaklunan nakton. Iparik naktumot king kay ti naidumdum ang haragsak. Di mo pa'y napadasan siguro iti ayat ti may nga bulag. Ha? Saan pa? Ay na, ti nalaing nga tumukar akas kanya. Ti musikero akas kanya. Da kami ti nalalaing nga talaga nga makuna. Nga uray no bulagak. Anya? Siyak to pa'y laeng ti pakaritnam iti nagpaiduma nga imnas. Gaputad siyak nga bulag nga tumutukar, nalaingak nga agkapa. Ay, nalaingag ka pa? Nalaingak nga agpandag. Kastakit dagiti musikero. Nalaing nga mga ramat dagiti ramramay da. Ay, Diyos ko, kilkiligan na ka talaga. Iti pa nagis-istorya na pailaag ka talaga. Nalaing sang agpaiso, wun nga agpaiso. Uri no bulag kat naglaing da nga agtukar iti piano win organ. Kaya nasawin, nalalaing da ping agilot, agmasahe. Kaya nasawin uri no bulag, amo na nga sa pulen dati. Iimasan na. Nas kanyar nga aklunikon. At ka pala iti sangwanak, maangot ko. Angel, my love. Into no, aga po akiti trabaho, Manong Arthur. Lumabasak to ditoy. Kat ijay mo ton, nga maamuan, tisungbat ko, iti idat-daton mo kanyak nga ayat. Ay, talaga ka di, Angel, my love? Into no malam? Bayad iti iawid mo? Iti ilalabas mo dito sangwanan mi? Kat ibagam ton ti sungbat mo? Ay, orayak nga rod, namnamaik nga rod. Kat sabi ko makaayon to nga denggan ti sungbat mo, iti itatdaton ko king nga ayat. Urayam latan, basta maamuam into numalam, Arthur. Sige nga rod, Angel, my love. Urayak nga rod. Nakasukat kayo mat, auntie.
Saan ka din nga kasangsang petyola itay? Kin, nagbanglo kayo. Kadi. Aywan, ang kaanakan. Ada ngamin papanak, dasken nga nabangluag. In kayo kadi kini Manong Arthur, anti? Ha? Apay, nakaamam nga mapanak ijay. Ket, itilim mabasak anti ket na istorya ni Nana Anita nga. Sinong batam kanon ni ading na? Anya, ay, nakadanon gayang kingkan. No kasta anti, nobyo mo ni Manong Arthur? Uwan ka anakan. Awan mo tidakas na saan ka di. Gaputa baro mo tisuna. Uwan antingin, nasken nga rin pudno yung kwanan nga ininaw na kayo nga amang imisuna. Anya? Bakit numaamuan ng tumadlat yung susto nga edad yung antiket? Kagura na kanton no saan nga si kaamis mo timang ipudnog yung kwana. Ay kat ipudnog mo't laking kwana. Saan ko ba't kidi nga in libak? Saan ko nga in sweetik yung kwana? Iso na lang, saan ko nga kinureher, idi awagan na kiti ading. Wenang im anti, awagan mo iti manong. Nalawag mo't nga amom nga ubing sunang iti sika. Kwa, ay nga kanakan, saan kan nga kumuntra Wen ibagak tuking kwa na. Ibagak tuking kwa na nga 50 titawin ko. Angim na ubing pa'y tiriknak, ubing pa'y tilangak ko nakto. Uri no di na makita. Rumbeng nalaing anti. Makakit no, kagura na kanton no. Pagarup na nga nagulbud ka king kwa na. Ay, alawin, wun. Ibagak tuking kwa na kaanakan. Ay na, ay. Alang arot, panawang kan kaanakan, kat ne. Inawis na nga ag-dinner kami jay. Sumula nga di ka nakigidan nga nag-dinner kanya kanti. Wen, nagpaluto ka no iso na iti special nga dinner mi nga pagsangwan mi iji balayda. Ken formal ka nun ngayam amunak. Akas nobya na. Ay nakaanakan, kilkilig ka talagang. Ay, nangruna no kanahin ko nga mangmangag titimag with boses ni Arthur. Uri no bulag ka talaga ka. Nagsamit na kiti balikas na. Nakaslakla. Kaslalakla may taytayok. Ay na. Panagriknak ka ang subsubliti kinabalasan ko. Ang subsubliti kinaubing ko. Agyaman naklaunay, Angel, my love. Pinatgam tikid daw ko nga. Dito ikan nga maturog, itang rabii. Yan tangay taagayan ayat namutin. Awan di anyaman na, my love. Gaputa, nataingan tamot nga agpadpadan. Ken nasayaat mo't ni Manang mo nga Anita. Ni Manang Anita ko nakuma. Nasayaat mo't ti langan-langan panakilangan na kanyak. Man nakaawat ni Manang ko. Ken kas kanyak, kayat namutin nga makaasawa ak. Kadagyaman ak ata uri no may saak nga bulag. Inikanak ti gundaway ko nga mangipaneknek keng ka ti kinapudnok. Ket ita ngay manugot ka nga kay data iti agpatnag. Rumbeng namat nga paneknekak nga pudno dagiti balikas ko keng kaidi. Ha? Nga anya? Arthur, my love. Nga siyak ti pakarig na amiti na indumduma. Nagpaiduma nga imnas kinragsak. Gaputa uri no may saak lang nga bulag. Ngem amok nga kapakapaan ti bagim. Ket amok launay dagiti magusgusam nga maapro-aprusan. Amom launay dagiti kayat mga mapandapandagan. Amok launay no sa dinno dagiti pakakilikyam. Ay, laga. Wen, ipadastan ano kayat mo? Ang imdamo nga rabiita. Nasken ka di nga ada mapasamak kadatan. Si kambis mo tinagkuna na tayong antan. Saan ta nga umububing no di kat lumaklakay ken buwak bakit ta? Ay, sa bagay, ustot ako ng Arthur, my love. Gundawayan tan. Angim aguri ka. Apay, mabitlaeng. Aguri ka. Diyos ko, mapukpukaw mo ti angot ti bangbang lukon. Aguri ka, napanang ti bagkon.
Taagbangbanglo ulit. Pusit-sitak ulit ti bagik. Tamang ano, di nanton maangot deti bangbanglok. Apay mo't ngamin nga nagalistong agpukaw ti angot na. Sumalagay man. No agpusit-sitak ti bigat. Mm. Kalpasan laang ti 2 oras, awan ti angot nan. Masapul nga agpusit-sitak man. Niso nga nagalisto nga agibos. Awan mo dito yung bag ko. Awa. My love. Apay, ata ka di problema, my love. Anya ka dito raramidin, my love. Mabiit lang, my love. Dala birbiro kay ti bag ko. Anya ti birbiro kay. Nupan panunod mo agaramat at ti kondom. Ay saanin, my love. Kabailak to nga. Takderan ti responsibilidad no bilang laing tagbunga ti aramidin tayta. My love, saan nga kondom na ti sapsapulag? Mabit lang. Ay, na Diyos ko, ay, awa mo dati bangbanglog, nalipatak mo. Siguro tinagbangbanglo akit ay sakbayan ngayon may dito. Saan ko nga naisubli dito yung bag ko? Nangidiswak nga ta. Saan na ba ni? Adawat palabasit na badbati nga angot na. Kartingan min. Bakakit madamdama. Mapukaw ti angot na. Ada akon, my love. Ay, tamo no di ka nagsubli, my love. Tadyak mo tin maangot, dati angot mo ng, ada pelagayam. Ada ka pelagayam ni ti abay ko. Ay, my love. Ay. Rugyan ta nga ro din, my love. Sige, my love. Wow. Apo, Diyos ko. Naglaing ka talagang agapros. Naglaing ka, Arthur. Ay, kunakmat king ka. Bulagak. Ngam nalaing nga agapros. Ket, ahoy. Madlaw nga. Madlaw nga awan pa'y unay tipadas mo. My love. Ay, agore ka. Mali dyan na pindot ko. Geometry daw naglukat. Anya ti kunam, my love. Kunak, my love. Madlaw nga ompay unay tipadas mo. Kasano nga naamuan, my love? Ay na, kunaking ka. Napigsa ti panagriknak. Babain ti panangapros ko keng ka. Ti sukog pala ti bagim kat na madlaw nga. Manmano pala ti padas mo. Pudno ti kunam, my love. Siguro mabilang pailaing dagiti ramay. Mabilang pailaing dagiti ramay mo. Ay, kasta unang nga ruden ti swerte. Naggasatak ka ruden. Nga makasawa ak iti kasking ka. Nga manmanupay lat padas na. Sana bale. Syakton ti pakapadasam iti maminado nga daras. Nga pan nakaitayok-tayok mo iti ragsak. Agkakman di mga love ko. Apo, Diyos ko. Naglaing agkarayam dagiti dakulap na. Kaslamon la pianon ti pagbalinan na mata pianon ti bagik nga. Kapan na, pisilin nga. Ay na Diyos ko, magustwak la ulit aramidin na. Pati ti panang romansa na kanya. Panangagak na itinadumado mga paset ti bagik kat talaga nga. Ay na, madlaw nga nalaing isuna. Ay na, bulag agpaisungim. Kasla makita na ti ag-ag ka na. Kasla makita na ti kapaprusan na. Ken pisilin na. My love. Diyos ko. Una lang kutukot ti bagik. Dita. Ay, my love. Ay, api ka di, my love. Di mo ka di kayat nga. Nga. Pisil-pisilin dagiti ramay ko dati
Dati kinababaim? Ay, my love. Kaya ko, my love. Makikiyak lang itay, my love. Adagayam kikikyam dita. Ita, amokon. Ibagam laeng no sa dinno ti kikikyam ta. Amok tong tilikliklika. Ay, okay lang. Urisan mo aliklikan. Naganas mo't kid di uri makikiak, my love. Ay, kasta ay. Oh, oh my God! It's a nagdantiramay na! My love! Apo, Diyos ko, madlaw ko! Apo, madlaw ko! Itamalaingan nga madlaw ko! Itamalaingan nga mapadasak! Itamalaingan nga agruwar di tumbog ko! My love! My love! Kasta unay tibasanan, my love. Nabayag ka din nga saan nga rimuar niya titumbog mo, my love. Pati dahi madlaw mo? Ay na, madlaw ko amin da kita. Maarikap ko. Makapak. Bulagak ng paiso ng adadigiti panagriknak nga saan nga normal ka adigiti kaaduhan. Ay, kasta aya. Dati pala ang panagrito o tibagim kat madlaw nga nabayagan nga saan ka nga naipadata. Nabayagan nga saan nga awan na nga maamal ka digiti duwa nga papayam, my love. Badi dahi madlaw mo, Arthur, my love? When, my love? Aya. Madlaw nga dati duwa nga papayam kat nabayagan nga naluom ng awan pa'y tinang suksugdal. Kasta aya. Ay, nabayagan nga naluuman ng awan pa'y itinang raman. Naglaing ka nga talaga, Arthur, my love. My love. Yan tangay ta. Nagruarmad na titubog mon. Kat uming-ingar mo tinda ti armas kon. Mabalin na kon nga rabawan. Ay, sige, my love. Wow. Agpaiso nga. Imingaran ti armas mo, Arthur, my love. When my love. Nabayagan nga maililiw datang armas ko, my love. Kititata, adakan nga asawaek. Inaldaw ton nga mausar ko dating armas ko. Sige, my love. Oh, Diyos ko. Kasla birhen, my love. Talaga nga usto ti panagriknak. Usto ti nadlaw ko. Namin ano kapilaan nga nakapadas kan madlaw ko nga nabayagan day di na udi. Nabayagan. Kasta ya. So kasla kapila ang virgin. Siguro. Jack matam mo, tanabayagan nga awan padas ko. Madlaw ko kaputa. Madlaw ko kaputa. Mariknak. Bayat ite. Simreken dati armas ko kat. Madlaw ko. Mariknak ka saan unay nga nausar. My love. Ay, wen, my love. Nabayag nga panawon. Ay, nag-gasot ako on. Takasla mo laing birhen ti naasawa. Weno ti maasawak ko na kuma. My love. Apo, Diyos ko. Ay na. Apo, Diyos ko. Itakbalamarik na dito yan. Nalipatak pa ikit din. Ay na. Maulawag ka sa kaslaklag tatapaw. Diyak mailadawan. Tinik na na. My love. Madi ka kadipay maglipas. Tsaka mo. Amansan. Agsabaitan. Aglipasan kami din, my love.
Angel, my love. Angel, my love. Angel, my love. Sa dinutiayan mo. Ape nga ni Manang Anita. Manang, agriin ka. Manang Anita. Ape nga dakay ti kay Dak. Saan nga ni Angel nga kayan ayat ko? Manang Anita. Manang, ay nauri di kay gununi. Amo ka dakay data. Maangot ko mat ka ti angot yo. Manang. Manang, bumangon ka. Ibagam no sa dinutiayan ni Angel. Ay, Arthur, my love. Nakariing kagaya man. Pasensya kan, ah. Diyak na po utan na dagos, tiririing mo. Angel? My love? Apay. Sika ka di data? Ay... Abi nga pugpugkawam ni Manang mo nga, Anita. Ay... Abi nga. Ay, kwa. Ti amo kaming kit ni Manang Anita ti kay Idak. Kasla iso ti anya. Kasla ito iso ti bang angot ko nga kaabay ko. Ay. Dajak mo't maangot dati angot mon. Sika ka di kagpaiso deta, my love? Siya, abi di na ka di maibusesan? Saman nga rod. Angim awam mo dati angot mon. Anyan ken mo sawan. Kang angot mo ten ni Manang kong Anita. Manang, ada ka di unig ti kwarto ni Manang Anita? Awan. Aguri ka. Aguri ka. Jack man la. Nasalsaludsod ken ka, Angel, my love. Ha? Sipo di dinagam amo ta aging gayta nga agayan ayatan, nga dapay na pasawa kadatan. Jack man la, saan man lang nga simrek iti panunot ko nga saludsodin ken ka. Ti anya, my love. No manon titawin mo. Ngamin kat. Di angot mo, idi damo nga mangot ka kat. Kasla angot ti balasang nga ubing nga amang imiti siyak. Iso nalaeng ta, idi mangig kong agsaw ka. Medyo natataangan ko nak. Gabuta manong ko nam kanya. Kat, impagarap ko ang ubing kang imiti siyak. Mano ka dititawin mon, my love? Api nga, nasaludsod mo data, my love. Apay, nasisita ka di, napatig ka di, titawin? Ha? Kwa. Kasla agasidig namin ti angot yung ken Manang Anita. Anya? Kahit ko lang nga maamuan, numano titawin mon. Tsadyak mo't nasalsaludso di din. Tati impagarap ko latang kat ububing kang imiti siya. Gabuta siya kat 40 tawin kon. Oh, saan ba't gayam nga adayo ti agwata? No kasta. Inaudi ka madlang nga amang. Inaudi ka nga imiti siya. Ha? When no inauna ka di? Angel, my love? Basit lang. Manong urti tawin mo? Saan nga napatig data? Baam daan to nagsubliak. Ito no maangot nak tumanan yung madamdaman to makadigosak. Ubing tumanan ti panagangot mo kanya. Ang imrumbing nalaeng nga maamuak naman o titawan mo. Saan ka di, my love? 50 titawin ko, my love. 50? 50 titawin mo ko na? When, my love? Api nga di mo yung baga kanya kiti, my love. Ti amo kagat sa amin nga napatigking ka. Gaputa, nag-aram kamot kanya nga di mo dinamdamag numano tawin ko. May katiman, darakupin ka man. Kuga, wait lang. Apay, makaisbuak, my love. Arakupin ka laeng. Mati. Apay.
Madi. Abi nga di mo kat nga arakupin ka. Basta. Agsublikan to lang tayong tunumalemen. Adabi nga minubrak. Sige. Nadlaw ko nga kasla ada nagbaliwan ni Arthur kadaydi kasinyong kalpasan nga ada na pasamak mi nga nagpapas kami tiragsak kadaydi nga rabii. Nadlaw ko nga lima mi isisuna kanya ket amok laonay no anya ti makagapu. Gaputa na amuan nan ti usto nga edad ko kasla agbababawi meten ni Arthur. Ala numapanak, i-entertain nakmet. Ngem saan nakas idin. Di bagak nga umyanak ket ado pambarna, ado kano ti ubra na nga kanta nga putaren na. Idi dati no lumabasak, nakasamsamid dagiti balikas na, sakbay nga mapanagtrabaho. Itamot din, amuna di oras nga papan ko trabaho, awan mo't isuna di sangon nga gururay. Panagrik na katlik-liklikan nakmeten ni Arthur kasinyong no kaano nga naiparik na kanyak, naipapadas na kanyak dati kinalaing ti maysa nga musikero wenno tumutok karakas kengkwana itirabaw ti katre, rabaw ti kama. No kaanumit ka sa pulsapule kon dati panagruar ti tubog ko. No sa kaanumiten nga kailiw ko dati panang apros panang arikap ken panang pisil-pisil na kanyak. Isumet ti panagbalbaliw na. Ure kasanot ayat ko nga isubli ti dati nga kinalailo ni Arthur kanyak ngem awanen kasin ure no maangot nak. No apay nga mimmet nga nakabibiit laeng dati angot na dati saglalaka nga Victoria's Secret. Anya ka diti ka sasayaatan nga aramidik kasin yung gumata ka di iti original nga Victoria's Secret nga nangina. Tapno nabaybayag di angot na. Kasi madlaw ko na turn off kanyak ni Arthur idi ta maangot na kon nga awanen dati angot ti bangbanglo no diket dati natural nga angot ko. Ako na napay ket kang angot ko kano ni manang na. Anya nga na awag dayjay nga angot. Anyat awag yu ka dayjay nga angot. Anyat kit nasawan. Anak mat pa nga bakit Angin bakit ka din? Ititawin ko nga 50. Dahil di nga ti baka buklan, di baka sarita kasin. Kaya't ko kumanga agsublid dati nga kinalailo kanyak ni Arthur. Awamot kit diti formal nga break up me. Ngem madlaw ko lang nga likliklikan nak. Tasipo di sa anak meten nga inawis nga umyan iti balayda. Sa anak meten nga abangan ijay sango ti balayda. Sabi ko magad na kay Batit Adal, liwliwaken pagsarmingan di biyag dati kang pakasarita agkasinyong, iyon akong ti agyaman kadigiti makaited ti balakad, nga noan niya ti aramidek, tapno no agsubli ti dati nga kinalailo, kinasweet ni Arthur my love kanyak. Nga uri no amunan nga agtawid ako diti 50, nga babaen laeng iti bangbanglo, nga saglalaka, ket naalilaw isuna, ket agsubli, nga da kami tumulain tagkatuluyan kasi na yan. Agyaman nakbet ken kakasin ti anos ken laing mo nga nang tadbiag dito nga pakasaritaak. More power to your program and God bless everyone. Tuy agyaman na pagayam mo. Angelita ngem angel no nagbangbanglo.
Nya ka no? Ang hilitang, ano nagbangbang no? Angel.